Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Komentarišući najave srpske vlade da će podneti zahtev za slanje bezbednosnih snaga na Kosovo i Metohiju, premijer Albanije Edi Rama izjavio je da Kosovo više nikad neće biti pod Beogradskim zakonom. Nedavno smo čuli o zahtevima upućenim NATO-u da se srpske trupe pošalju na sever Kosova da bi zaštitile etničke Srbe. Shvatam da je ovo možda još jedan poseban deo političke retorike, ali je to onoliko nadrealno koliko bi bilo da Kosovo zatraži od NATO da pošalje albanske trupe u južnu Srbiju, da zaštiti etničke Albance. Izjavio je Rama koristeći demagogiju poredivši neoporedivo, a prenosi Koha. Sve je ovo veoma daleko od onoga što nam treba. Ušli smo u 3. deceniju od koje je Kosovo jednom zauvek oslobođeno od Beograda. Istakao je Rama koji je između ostalog nedavno bio među počasnim gostima na sajmu vina u Beogradu.